कशें कितें आज आनीक एक ड्राफ्ट दिला आमकां कित्याक आमी लास्ट टायम ऑब्जेक्ट केल्ले ते एक्झिस्टींग सो थिंगा मातशे हें आशिल्ले क्वेश्चन्स ऑब्जेक्शन्स एंड क्वेरीज सो आतां डिसिजन घेयलें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमीट करपाक टू दी असेंब्ली कित्याक 3 म्हयन्याचो टायम आसा सो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमीट करून मागीर आफ्टर द सेशन बिगिन्स देन वी विल हॅव another meeting after we get time extension from the house and the speaker, and then during that time we can finalize the bill so that a proper bill can be brought to the satisfaction of everyone. बिलाचें नाव बी कितें चेंज करपाचें डिसायड Lala, outdoor hoardings. It has been agreed that it will be relating to outdoor hoardings and not all advertisements. इथे बारीक बारीक advertisement गेला तुम्ही जाणा सगळे लोक मतले असतात. So that concept has been changed, and there are other things where local bodies तेंचे ठीक आहे रेव्हेन्यू येताले ते कट करताले. So we have objected to that. There also they are taking care of the interest, but I was not happy with the wordings. They are final corona on the जेन्ना बिल इंट्रोड्यूस जाल्ले तेन्ना खुबशे क्वायरीज तुमचे कडेन आसले तुमी खुबशे हे काडलेले फ्लोज काडलेले भितरले सो ते चेंजीस टोन डावन जाला. फर्स्ट आम्ही एक फ्रेज यूज करतात इंग्लिशीन ऑल अँड सनड्राय म्हणलो एवरीथिंग अंडर द सन ते कवर जाताले एडवर्टिजमेंट होर्डिंग बिल म्हणटाले फॉर होर्डिंग आउटडोर एडवर्टिजमेंट म्हणलो आउटडोर एडवर्टिजमेंट आणि होर्डिंग हाडटा कायदो फॉर होर्डिंग म्हण होर्डिंग इवन वॉज इनसाइड अ मॉल वॉज ऑल्सो बींग पुट एज होर्डिंग. I said, when it's inside an enclosed premises, how are you bothered? It's for them to do something inside. I can understand hoardings on the roadside, hoarding in public places, hoarding in public view outside, but not inside. So that then advertisement, even an advertisement, it was not required to be on a hoarding. Any advertisement was being covered. So they सगळे कट केले.